Nere malaken nyam kana stialtin content barwani lingwa same kan Nuer online TV channel. Anda manduni sham kwas nyamale ya nong rwani ngwa same ke janun wangame bana rwani tin content tuok en teme bana keling riktin kona lat karodien. Ken kono nyam re rwachame mi bana linga gore janwo mi jira majedit ka Nuer online TV channel dir channel dir support. Ban rwani titi ban kalinkel ka do badanen chakano ngaje an wala shanga jan dangro ka pay badak ron kina dangro wir jan dangro de di chanda mando ni chan konyak an ban jom ban jelinkel boko ran cho palpin kalyang den katin ko lat korodian shala do ne te ka do dangro tichi nyen chere me ka tugdule dangro en tugdule dangro de tone shikenyen ka kwinya me sharwet ere kur mone sharam kel shajanak ka sha ne dang bakal sha mu ka boti dit ere ko mo to ka remote area ka Sudan ka Lake State ka jilat chi local official chikan jomo chikan lat kan chi kur cha tuok no gwam chala ayen village namun ayen village da which kurum beng nos county gwam mi moy chi nyamatot mi charwet Tishe Marodian Jech ka anien clan te ka tuk dole shala anien no an gwada mo chu kanu jek Canadian content nyadien chikana root and tuk dole dien shala pajok clan jen pajok clan Canadian content ka gadien and kunyama mo kuje le root no alu anien clan kana pajok clan ala tuk dole shala anien kana tuk dole dien shala pajok so kandur to kan yal kadur jane Moses Makel Magok rami mala commissioner Karumbek North County yala do ne ishe mananyal chikana chikan kamak ka changdol ka shirman la dol ke una do ken kwen nyal ken lat don ba she mananyal ba ka chol ngai kone en culture michit kana mo an gwas missionary bena gwaskel ko bara chimo baje bi kwen no shu she man nya chu kan ka chu attack gwadamo shu kan ramkel shu kan yonak okay duno shad nak ramadana ka ran che man nyal chu ramkel chu nak ka panken kan din kontin kula ta kanyal no ka chu ne dang bakal Jam ka bot ka she manadul amnyo do mika bot di daily ada di long kwich dul andana chi la kwich manadul en ku nyala rut no la kurnen yana me de ko lad no shero tam nyal mi cha nyal cha rut la tem no bina bi ka nyen no ando bi nyen na ga jamo lan lia la we to ka ngai ko dial no kwen shang kwen la kwaya duno ka jang mishikana me kan Nuer tadien chere me kel ko misha nyal cha jero den la che man nyal kana gak an wana bukan gorno bi kan nei ti bi kan kamak misha kwen chala de gwa beteriak no ajen menen yen magwas me la netin content chal ka nien clan kan sha ka dol netin ko ken chu goro bi kan de to bi kan kanak ke bi kan ka bot ko ne damba kali kan mo ka bot nyo de jen wo shing na che kan ga tiam don de ra je largo ne de to ne shang mala kan malalen mi don te karek mi shitwok no la kana mala ter long jen men yen magona di ala tama mi che korsho otwo ka sha nyin ne de tot ne de to na kare na kepkel den bi ke yemo karek mi ngwada mone so ne de malalar kano okay ko ngwan yen dong ne ti dong wan ko ne bakale amoy ko bodo sorry ne de kontin la che man nyal ngwan ke lon ko ne de chero dien jem ke chero dien mat so chire ko mo to ka shigaram kel ka che solution ne ti ken mo ka ne e chikan mo bone cho bakel wa chi government security force ki chutan and when mo ka chu dak so an jolin ko na me an kor ko bina nyin ka kwi gware so gore charm gwa culture jane kan culture Nueri jane kel mo so gore jano de kan ne ko la diana de kan yutan ko ti chikati ti ka de be shi ka to go jaw den gore be nyoy kel gwase me lermi be ka queen wertin content ka matar kole la ne ti conti la refugees te tin shadak no re which kanasar kan wi dalen ko kien choje dana to kre dwaran no den gore be nyoy kel
bana men chitwok re wishin gwinemi kanitin kontin shadak ban jeling ko gor kono bu konti ka ngej meron gor kono bantin konin to gwada man kaling re wishin gwinemi gwasandan enten ware konti katen chala do chete ka shoj midira long chitgamnen yan turne totonen kan turne nen yen ga toni ne kon chike chuje long re wika matar ka wanta warada ka rol Ethiopia gwad misha ne di shopke kisni ne din kon tila nueri tela South Sudanese refugees tin shenga gwasa mo re kamedit gwad mi mo shuj family neten shuj gaten shuj manten dong shuj gaten man shuj ka ba man gad man want dit ne dial kan ne tidial nen kon gati kate kon de chala da kuma kirma yadid gwase da nation wore chaganetin kanaser ka bogo ka ganshimni ka bogo ka meti ala chemically chikona shunen en ring mishikena men tama ne konto kare pini no chirmen yen gwaz monta di ne no gwada to ketin dai ki gwad mi go mi shie gwa mi gwa no kan ikona no nialteten ka tame beje longa tama ka jan gwaz me ko chang tina toy na re kem ni totoni la niala na la ka daga long so nyu de jeno ne konti kare shi kam dit gor kano de kalwaki gor kan rob dana de kalwaka je kalwaka dana de loka darawo ne ti konti la refugees te content chanat no chaka nanka dor shalka lok dong de gwatago de realeka no kade shi kati kan de altinen ngati ka shosh to goro de kon ka gwich ka de ka kapchong rob dana de kapchong je ngai ke je ne dialen kontin la refugees ku kon la dan le ro ne kon chush kan re nyɔac re pini ngai no kem ro tama tigre pini shikan te gwa kot ka kuje moni de kon te ngai no ne kon kama tar shush kan la to ka shoj midit she shoj metot de kon jo me de kon ngai no amila ro dan tama no ka shimi dong de ramping cha gor no bajalat no na mena gor je no de kon dial te ngai ka tin kon tin lat ko diare dwaran en minimi bana nyogo kam do dien kan kono gor jenobe armaton ani shaman gor kono bi koro dan shom gatin konen tuok ko tamache tuok no ne kon chuska kangai kon uri chalga me kim yadin ngode lere te baj ci kon nen bogo konin ten pay wen o pay kon buk re wech kamandang so ko ngod ke long woken ko niam kan goten content bana jaj kan kon wari karo fuji kam gor jeno bana kelel bola dor kon bu kon letten ci kon bi gi papen wo ci tegi ci tumbet lobi kon tin dong baran bro yu peleno bele mi dong shi so Sudan to kon gwa no shi janana gor kon ke gwasme gor kon ke jen gwasme bana chonkel bana rodari aleka ka duktin kon de kon niam gaje ko me te ci ko dari aleka ka duktin kon de kon niam gaje tel romba ran lo gaje so gone jen wo bana let mi shi wo ka lockdown camp kene camp titino rol Ethiopia goron gwasme leni then kutigli kuje enjoy ten ko tele tikdodien mi bana jok 10 years 8 years k 12 years k 20 years ten content be no and go dong believe no dong South Sudan ba kon gwa ka dong se gwa la beje goro jen wo de kon dial de kon tik de kon enjoy de na de kalet de pour ka kag bane so goro jen wo bana dora la kedi kon karo ji camp se mi shu kon ne gor kon do mo gambe kon right je jo ban lingwas men yok bana rocha ka tandan and South Sudan we keje chit kamala dana shayar no bana rocha ka kwide ka jelere mane ka jo mi salat gwas men bana kulaling ala kuma dun South Sudan no te ka ne di shari'a la kene ne de tonne ka ne tin kwa peace kwa jamonito de ko larno shirken ka ne tin content la kula guch ka mala dana gor ka no deben no dundo en mal chaje yar ken chit kam ngai kone do bran chaje yar ke jene so Sudan government anetin continental mal pindian shang mi chika lad ngo tama e gor ke jano de SSPDF kan SPLIO de kan ko de kan kapchong ti go dom dong chikor chaje de mal kapchong je ko di en kume kirma yadi tiere de ko bi mal batok no shi they are not ready and dobo mo ajen bana kule lingwa me katin kontin lat korodian dio je chana tong wan chana kalinga long te chalat je Africa Union dio je chikon te konde kan galat chana kanen lat kanen one ne de doctor ma chade jalun dundo nyok chi nyok mo kan ka jok no ere kami dane chitok
eno monike liu jeka chikon le nen bongo chinetin kontin la United States no shikala right ten bonyok juken kumen wo lonya Dr. Machar ngode take diu shikala nyong no rodien ko de ko rodien defend ka do badana yen ka Dr. Machar ka jol kan Dr. Machar no era mi shimi jeg chejalat no ka jalere me banamandan inshallah da neti ban je linkel ko do badana dongde kon link je ko senteme ti dial woken bejelong so Sudan ti wona jen ka goy wona jen ka jek so mo gorde na de kan jisene pingetin kon lat ka rodien every day tan jo me tan jalak lat kel. The interim chairperson of the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, Winmishalke George Agre. George Agre cheke jo mchala jaram dan la kuer ki chairperson candidate content kwa mal kwa ja monitor. Neri kwa mal monitor kaneten content cha kamo mitera mishi mal chi yar biaje kwet dwer no ka biaje gorno bajangat. Ka bia Ramadan and dong kan mal kan je look no biaje defend. Duno George Longwasa me ka George Agre mandan Ramadan la interim chairperson ki okwer and George point ka jelat chair of Sudanese People Defense Forces SSPDF kan Sudan People Liberation Army in a position kuma SPLA which kan me jogo no dian call dian day and pel and core no dian call dian pel day and ceasefire day and lat and all the hostilities kada yen ten kon ngor kan the permanent ceasefire day lat ka je day and kari alaka mugi ko rudo me muraje menen yen turna mo gwasmen tama joge Dr. Riek Machar kene kirno ne kunde kan kode kan apel do no sana muton men len gwasmen gwase dan me nak nuääri SSPDF kene te konti la RJMEC ke ne te konti la constituted joint monitoring tin lat kamal tin la mal kene evaluate ke bikan ti dal bikan lat jet ke wud dar pay kon jore len gwasme mo ko la rek ku den tema la de jenno de ne te konti la SSPDF ne kene SPLA yo de kan ko de kan apel ban mina kan wore SSPDF kan ka condemn mena kan wore kan ka condemn bari yo mi ci kuma SPLA yo ci mo paito mo ko ne ta mo ko kan larno yen ji SPLA yo palakor o cha kor cha de lat kaye kor ci to kaye kam SPLA yo kan kuma SSPDF ajin lar kan mo yen palakor mu joy kan ne den kon la SPLA yo by the way ci kan right Sika dealing kan konti la kwale cholen yo reconstituted joint monitoring and evaluation commission they don't talk bani to ko don jekem yadi jeka bech ci gorgo jeno banaw ko juba ka kor la kan larno e kora palka kamalabe tan medane ci to gwas me ci konaling no they fighting that erupted last week morning between SPLIO and SSPDF in Yeriba County that left at least 17 soldiers dead. We all hear about that. Jana jeling no and again a violent mijak ala talk ban mugui koname taye dane sha kor sha ja tergeje kum kirmi yadit no kan SPLIO meshoro da mat kenas Chikonen know the deadly violence occurred after the joint force of the SPLIO and NAS launched offensive attack on the SSPDF base in Lasun, Libogo. Tilingati Guadanen yan maku kiir mayadit ku jala gorno bikan rajano de ko de japel o mai kan ko dana ci tore wicin winemi chane ken chaga joj cha base ni ken dangro chaga joj base metekala su kan base metekam mishal ka Libogo no anjo ko kon linga malarke kume ayo kene kume IG speech ke jo mishalat misha deliver gwa mishana matin ke United Nations Security Council ke jelat te George Agre fonde che chula no gwalung no they can boss command they can code can appel ke de permanent ceasefire they can assign but ceasefire budget tanye de ka cha jelat kim yadi no cha da kuma cha bulun chikana ka tumugwa da krem cha chikana kam wudi shal kame parkol so do brande malda ben gaje ngode you know cause mugure jeno bi malbe ben by the way mala la tuma la kam monitor long it go on tama they can kill jogo no jina la 2018 peace agreement la chechi de jaga mi de collapse really jaka gorno bi da krem cha bi jalun na da krem cha ba mal bajo lat keneka beneka bugi jogo no chwa kor chwa jakap alat kan me dan 2018 peace agreement ko gan just fly by the way can sika
sika be de longa gwan ber leave kan kir ko la wa ba mal ba ben ba da kan char ba je lun na wala leave ko ne je bi Africa Union bi ko wore wiki juba ji gade no karo ji international community ba ngani ba je lun run ba ba kan ba tama sales pila yo chikan kwa shura no cha da kan char cha de bulun ba ne men ko chikan la no da kan char a criminal kira mutum je shelat kajan yan ka je kudur ka medana ce to kana asar kore ci toga nasara kene jin yan ka jamma ka kujama baje kon trial ke baje nan ka court baje look kami chaje look baje kulun mukana jigdar mi chaje jigdar ba gor ka ke de kolarno ba position dana tesin ala vice president first vice president baje wekeja amma mun yoda na man ni jeno ci kim yadi ci kor ci jangok so tele kor mu den mo joranta mu right konena so kuma spela yo kana kuma kirmi yadit mugi kona me tebo gwa no mu dong la netin kontin kwala gujino de malde kana no la peace monitoring body no wode kana gono bisas dan bate kamal kala kan kujja kana ya kaf cikan gore jano bukara dan ci dor shelat bi kana te ka dor ran shelat so na me beso Sudan be jako chabone chabo goeka ajam mugi konan tama George agree no be kuma spele ayo be jechol ka be kuma kir be jechol take a chong but the reality is here alajan should gwam mo sha shi kuma spele ayo shi ga mat kana bonda din shi ga take gram mi kana kaf ka shi kan la su ke gwadadan en tidemi ning SSPDF ticketing no shi kana kaf ka gwam mi shi ga matin ala base la su kana libogo ajan ko la ke jo ko ne en wode mal dara ben e sho mal 2018 peace agreement cho aje yar but 2018 peace agreement cha yar already no Tera Mitira Igwasame, a retired Kenyan general, said that renewed violence, including recent aerial bombardment of SPLMIO occupied area by the SSPD of Cantonment Area and Training Center, and violate the permanent ceasefire. And Ramitira Igwasame ran Kenya, Native County la Kenyan, Kuala la Ramimo Mila General, retired General Rami Mocha, Chauching Locha Laguna la Quarantama, and Janala Nyok Mukuna Daragonune. Ajani dobo pai kumi kemi yadi de la SSPDF ka kura pai tuoke mi pai goten content spela yoten pai ka book karenyal la use the renyal ajani na me she lengu de la mal ajani chikir ke kuma SSPDF chikan mal chikan yar already kon containment sign te konte ku to kuma spela yoten chikan ka book karenyale amala din de kula lado ni ni content kwala guje no unify force no ba kala select mura long nana long by far miti ga mburo de lad bro lad ci doctor ma char ci lunjok a chaja kamrar abela de be kula tok ba me kana kon berar en kore da ne ci to ka containment side ni goto kon ni ke for certain that tin de kula integrate kidin te kula lat ka security but tell away madam aldar ben kaje kajana cha ka ju karandien kula la kweren jare ti jen adobdien de kana kula kapchon waje chala da jaram me chale ram chire tied ala Kenyan general ka dobda na ngaje mana antu ko je medong cha ne ko kenen ko na jimal ka cha lo buk da kana ngaje no tele mal mi atene gwadamo so men chala da ken mi yadit amu bej so tactic mi kana